Dan baş, selamat az Palama, az Kurdeka İtalima. Min beri sal u niveke dest bixwendîna zimanê Kurdî kir ji ber ku ew hevalê min e. Navê wî Mohamed e û ew Kurdî ye. Ez dixwazim bi malbata wî re biaxivim. Ji ber vê yekê min asta yekem bidawî kir û heftebê ez ê asta duyem dest pê bikim bi mamoste Galeşê re. Ez gelekî gefraş im ji ber ku ez dibinim çawa Kurdiya min roj bi roj baştir dibe. Gelekî spas ji bo mamoste û gelekî spas ji bo kusenû we. وچشنا رجع زمان کردی و بیروز. گلک سپاس پاولا خان ام گلک کیف خوشن گوت نام مدی فری زمان مدبی ام گلک کیف خوشن براستی سپاس بوده نها از دخوازم محمد هاگر کو درفته بلا چیروکا پاولا بیج دما کو پاولا دیاری یک جیرانی و محمد اب درفته تا خافتنی یجی بریا تعریف درفته تا محمد تبربا بریا سالونی بکی برگشی روزا و همیان باش روزا زمان کردی رو بگشم بیروز به بریا سالونی بکی روزبون آمن بو بری پاولا گودست به کردی بکی لسر کردی و سردینی آخرش برگو او ایتالیه لیل سردینی زمانی وانی سردینی هیه و هم لسر آخرین گو زمانی وانی هنک گرنگی دویت الهد ورتاوان و ایتالیا یعنی گو زمانی مو کردی وکردو یعنی شریعیت یا ایوه و دست بزمانی فکر سردینی یه مرگوش پوچ دست بزمانی خوناک میجیم گو مع کورسن نه او وقت منه کورس ما مستقل دیتو میجیم گو درفت عملتنی دم عملتنی و زانینگه و اسکار دکم کنا یکی بخواز زمانی خو بکنه بخوینه وقتا گو مبدس بکورسه که شبوگ اوزی آلیکاری عمل که دروسا روزبون عمل شمر پرتوکا کانی پرتوکا گراماتیکی زمانی کردی رزمان بانجليزي وكردي اذا لسروي نفيسان دبو داني او ابترتبو و كاغاز كستبو هندريوي هنا موجود فايستي داني رجبنا تبيروز به كردكي غزمان خو جبير دكه بناموز دبا قال لك كيف قسم من اصلا دويم مبدا فكر انا اساس سينمين و از خوازم روزا که روزا عزیز معنی کردی ایدن فری هم بگم یعنی از